yuhibbuna hamsah wa yansaunal hamsah, terlalu cinta kepada 5 perkara sampai rasa cintanya itu melupakan kepada 5 perkara. Yuhibbuna dunia wa yansaunal akhirah, na pujila dan lidong na lupai akhirat Ia bangun apa balu pak ia kode na lang ke literek na pakio de da Cina doktor mak ku to ka doktor ko engka ia na pasang itu kudu ciling na na penataro kuaru mati litiling batuan na malak na jelas samu esa kadare gana tuling ukur te bangga Eropa ustaz emak ku to kato bangga bangona engkau ustaz. Innallaha sami'un 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Sining umaseleng malebbi sidang jamaah tarawih kir masih rifangallahu subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama lau nikmai napa dari pataraka tan rapa pujita nan niya syukuru talaur sisi arajan na pongallahu subhanahu wa ta'ala posewai riga ongkana koromai menang papin rengang umur malampe nan niya adisik disingang anrange acan ningang ati natu padang kemak depungan ron rumah berakae di lengah kata mailo lolongang ngiriyo na fongallahu subhanahu wa ta'ala selama argelino makuto pasurmun rin na fongallahu subhanahu wa ta'ala. Salawat dan taslim keharibaan junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir lan nabi ya ba'da, pembawa ubur keselamatan di dunia wal akhirah, makuto perwijah-wijannah nan dia sahabat sining umaseleng malabi sidang jamaah tarawih kir masih rifangallahu subhanahu wa ta'ala wakat tairu denre iya mak beri seleng kedua nasabak magai iya tu tau mengkelingai beri seleng wajib hukumnya untuk menjawab nah ya kia tau mak beri seleng sunnah mitu hukumna jadi ku wajib hukumna lay bali beri selangnya dan lay bali berarti angka kitu madosa risesena nasabad dan bari beri selangna tasidir rupa tahu iya kadang regurutta dua mitu beri selat dena wajib ibali iya aja muta bali beri selat magai pak ustaz nomor sik di beri selat dena wajib ibali iya naritu beri selat na puai makupure mapas sempajang. Coba gari puai maku makadai assalamualaikum mamasak jamaah makada waalaikumsalam masuk ulangi sampajangi. Salam yang pertama. Salam yang kedua yang tidak wajib kita jawab, salam ketika kita masuk pelataran kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu wajib tak bali beri selengi. Nari kuku kiwe kibura beri selang nata pangkamarumu bapura walu maka da waalaikumsalam tentu masulangi siara kiburu tak sia-sia itu lari magai nasabak angka tau mati mape bali maka da waalaikumsalam. Itulah dua salam yang tidak wajib kita jawab. Sining umat selang malebi sidang jamaah tarawih kir masih rifangallahu subhanahu wa ta'ala iya ulangnya si tudu telu kedai Nabi tak syahrul Rajab syahrullah iya ular raja ulanne pengalang subhanahu wa ta'ala magai ukur waktu ne penuh sampajange 27 Rajab diperingati setiap tahun sebagai Isra dan Miraj. Syahrul Sya'ban
syahrul li ada nabita iya ulah Sya'ban ulan nai nabita wa syahrul Ramadan na iya ulan Ramalang syahrul ummati ulan na ummaku iya Yempeng itu ko Ramalangi namo makutu-kutu nyawa na tawe lau masigi tapan yang ngerai maka dolan Ramalangi tapat-tapat tak lau masigi tegari ko Ramalangi pak iku bunga tamer Ramalang malam pertama sampai 10 bekat tu masigi melu sidapi jiji na makun rai siba orwanewe cicenam tame malam ke 10 15 dan seterusnya makepi ni tawe siabilan ni makun rai siba orwanewe nah sebab magai kurang ni motivasin lo ulan Ramalang lo makasiwiang sabab itu telah tepat no mendre iku kabatulang kita pemetaan re tepat no tepat tak iku polisi romano na tepat na angkatoni sitange goda-goda di sini lo masigi saya ibaratkan biasa upaya pak maka deh ia titelah ulan Ramalang ibaratnya seperti kompetisi sepak bola iku bapak penyisihan pak luar biasa merua pesertana sepak bola pak gulu iku taman di 16 besar tak dan ni mododonge tepat nah tak dan ni majai culena taman 8 besar penatat deni taman 4 besar sampai final ia menitau matara tepat nalo masigi sebab magai ali barak ni tu mata pak ia ko tau mata tamu ko masigi ali barakna padali bai balitue ya pesang okowai menyaman sading dia na melo selewai sebab magai unruan na memang kira-kira angka kabele tuo mbariyo kole yaka polo kowe angka balik lagi Pak Ustaz balik melo mati na yakia narekoto makura tapan natamo kemasigi ali barakna padali bai beku tamai ukurungannya bolisa dia melo rada kemasigi dia melo rada kurungannya tuli melo masuk itulah perumpamaan imannya orang Islam sini masalah lebih sidang jamaah tarwing kere masih Allah Subhanahu wa taala kadang nange panitia judulnya cinta 5 lupa 5 padahal itu hadis kadang nabi tak iya di rupa tawe terkadang karena terpesona dunia nasabah canggiangan na linoe amat jangan na tau linoe asukurun na linoe terkadang manusia itu melupakan 5 sesuatu karena mencintai 5 sesuatu kadang nabi tak yuhibbuna hamsah wa yansawna hamsah terlalu cinta kepada 5 perkara sampai rasa cintanya itu melupakan kepada 5 perkara na pujilah dai 5 sewa-sewa gangka napa pujina yaro na lupai wili sewa-sewa ya de na dia lupai na sengena bitan mursidi yuhibbuna dunia wa yansawna akhirah na pujilah dak lidong na lupai akhirat padahal sudah otomatis sesudah kehidupan dunia liti itawiluk akhirat di akhirat pun penangka kasih tahu mapamuluk ku alam kubur dipindahkan kepada masyar melalui jembatan surat al-mustaqim mapamulai tahun Nabi Muhammad Nabi Adam yang pertama sampai tahun Nabi ada pacapurnya matewe si kumpul mana kepada masyar konong katanya mata sesuai ukumaru si jakka puluk-puluh bayangkan uku lagi lino pak maka mu bilang mata nasi kuliah pale tu sapa orang macaki di tempat itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala na pujilah da ilinona na lupai akhiratna silakan cintai dunia terpuji mu ilino tapak dia niat tete manja-manja dia niat tahu mak gau-gau tapi semua apa yang kau perbuat di muka bumi ini
akan kau pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Nah ya kupurai lino pak pasti akhirat sudah otomatis gede makan aja dan misalnya gustas ya sengi akhirat boleh umi tay digatau di semapau pak gaga pada kulino pak ya kumaka de tahu Jumat esue pasti satu ibadah aja na takut tanangi kena kenro rita kok tanggal ya ko pure Jumat satu kenro tu si pilih rita pak ustaz ya ko pure lino akhirai kok kurangi pada pak begitulah perumpamaan artinya secara otomatis sesudah dunia pasti akhirat. Yang kedua kata Nabi yuhibbunal hayata wa yansaunal mauta, terlalu cinta kepada kehidupan sampai-sampai dia lupa kepada kematian. Nah pujila dah tu angan nah lupai italah yang matian padahal capan nama tiangnya capan tu angannya amat tiang kedai pengelat ta'ala fa isa jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimuna yakuna dapinya jalan atas de rupa tahu de nawat dingi pamaju de tu nawat dingi pamundur meskipun sesaat kadang bagi Pak Ustaz sugi kaya ya kudin ulek borekat ke Indonesia loka Singapura loka Malaysia wadik jaji di panedapi Malaysia kudapi nak jalannya mati nih pak manu kayak Pak Ustaz mega usahaku macaka duturuka macaka maka buah pak burah nadapi jalannya pak duturuk mat itu digaga pak makanya tu meringar-ngerat tuh kuye wilik burtanai kurang-kurangi ritelai dosa meskipun kita harus berbuat dosa buatlah dosa yang sekecil-kecilnya kemana mau cek bangun-bangun aja banyak pak dia mereka tuh bangun-bangun iya ke bangun-bangun nah Pak Balu ke Pak Balu oke enggak tanah itu wasanga iya bangun-bangun Pak Balu pak iya kode na lang literik na napakyo de da Cina Pak Balu bawi lagi pak iya ko tolo pasai iya ko tiroy mak gompo cican na yan liwi ori-ori na ba kantong-kantong bangun-bangun wasan deh pak dito aja nak Pak Balu balik mega ikut tuh mimite mega anu itu bangun-bangun tuh pasar servis radio ke pasar servis radio tanah ruasa enggak ya kui patame televisi magi televisi Pak Ustaz angka mau je gambaran ada suarana nah saya baca pimwale Pak Ustaz malah ada ya tuh tumak dek namun buka yang kebak-kebak nampak cuci dek nasul diri napuni makan jani si sana tuh lo malai bajana wah tanya apa televisi Pak Ustaz siwan di kanan roja bangun-bangun ya aja nah ikut tuh saya misengi siaga porak mana siaga kosong nah 500 ribu Pak Ustaz wih nah pada itu bisa pulang itu televisi nah megan itu suruh pada cengin nah ngalina televisi bangun-bangun ya Pak lu terus emakku tuh kadu terus gue enggak ya na pasang itu kudu cilin nah na pernah taruh kuaru mati litili batuan nama lah jelas samu ya sekadar gana tuling ukur baik tuh mati lah pelite si lo kuaru si uli mati li sih maka dia dokter mirip pawunu kapan balai kudu turuk baru pak wah kudu turuk gigi baru pan rasai pasingi si dikajati pak kado turuk baru si lalu na lulus ke fakultas kedokteran jati menganggur maka buah iparatik cabut gigi 50.000 atau na si diisi 50 sabdu tapi resiwilin dokter senior cabut gigi 100.000 jadi rupa sigi lo ke 50 sabdu
Dini semak dokter baru tama pasengnya pak pasien pertama silakan masuk tama mata aja telu dokter baru na lupa suntik mati ngengena na lekaku na nagatang itena pato boratau dia nak kada mati kama kada wate kak masih mana pasingnya saliwang luar biasa pak iro pasingnya tole mata aja panas satu mati ku temun rupa lari mati pasing mapi simpoy cijan nesur tama tuan wajah siaga dok siaga reci micabu nasa cidi dok made mana pasingnya nasa siaga dok nak ada 200 sebuah juloy nasi diminta asal 50 misabu nasa cilik ku gerimite made mana tina taruh ada mana wajar tolong nasa majaboran mata nama majaboran nasa nade musonti mati menggetangi kakung tapi kiri ke garipat din teh bangga Eropa ustaz emakku toh kata bangga ngona engkau ustaz ok we engkau telepon Pak Ustaz ini ukuran nuluk ke 25 macarama tanggal sama malang ke-7 cicana malang ke-7 ke masih lupa muli nah pulangnya penitan rumah kadangnya salah kok ditugak cawi cina malang ke-7 telepon lihat Pak Ustaz nasa dia udah api nasa magi masa mak nasa dito magari ku rasa dito malah aku rasa madising nggak apa deh udah api nasa gang kecaui betul nak masih lupa cau kok ketustak sama kuaro pak pan rasa panitia panitia itu kedega pacar betul di pada tujuh ngasapa ya aduh engkau di gigi gagai artinya apa komitmen iku masih bicumul iku kong kecau aja maka kadang kecau akada komunri pa ini sini masalah lebih sidang jamaah tarwing kirim masir penggalau subhanahu wa ta'ala terlalu cinta kehidupan sampai dia lupa kematian nah iku mati tahu pak tengerang mati iku pure itu tahu matai nah iku mati tahu perpindahan dari alam dunia ke alam kubur lekti unrami tahu pak tasagame je mati tahu deh perpindahan dari alam dunia ke alam kubur sampai itu dirupa tahu boleh lu kuke jolo alam lu goib di pagamane mani teman tuji tahu lohe mahfuz nah peliti lu kolan rahim 9 bulan 10 hari menurut perhitungan dokter iya tapi makoko apa yang namanya negara witi aku televisi aku makan jai tanggal 2 ulat 2 2022 si minggu pemilon memana nasi esar nih magai nasi milih pekanjaki tanggal kelahiran anak-anaknya modern bayangkan 9 bulan 10 hari na pelete lo kulino berapa lama orang di dunia degato misalnya pak katau si sumi katau tahu dua ngeso katau tahu nara ratu tahun makit tamuan rokolino katau tahu cinampang tergantung yang dicatat oleh malaikat nah sabat telu itu nacatat malaikat dale dega misalnya ajalang toto dega misalnya pak iya mitoto biasa inawan-nawai aja tuh situ maka dek tutup kutu amak kuar itu aja aku raga kijolo kayak saya ikhtiar ya kutu malala pak kutangana watatana natap pabusila da menurut logika menurut intelektual manusia tahu nabusie pasti mericai bahasa tapi angka yasang ikhtiar mapitoto puangala ta'ala nabusi kekurangi tapi itu makuraga lo macinong mancaji lis itu dito jaji marisa nasabari akuragata lo macinong napito orang ipongala ta'ala dito marica mau menibusi terus itu sih mereka iya ko nasa nga dito to ito makoro pa ustas iya ko jambang ciaman dari Pak Bura deh bapar deh mau joli andre ko Pak Bura kaya semakuraga ikhtiar artinya
kehidupan dunia dipakai akal, pakai otak. Jika ya sama dia cengeng saya pakai, jika ya sama dia cengeng saya olah. Di nawa di tu makadai, puang Allah Taala mana miseng. Ya ku totoku mate kaya itu aja kalau dari seratu tu mulu pokok yorona, toto mau nalepoto. Pak magi ku matung kai. Sini masalah malabi sidang jamaah tarwing keri masih penggelau subhanahu wa taala. Jadi narik kutupura tu apa? Yuhibunal hayang tuhan wayang hasaunal mauta amat yang iku mate tawe pak mapet tuni amalakna di napat tu amalakna mapet tumi maka amalak mawat dimu pengkamalakna iku mage pak ustaz iku le bacuangi pak doangang iya bacangi naya di say satu kumaye tanda kumaye kalau usiwa korban kejenne beketan lu meninggal lawar ya nasi tahu ya mikumilo tamar ramalang Idul Fitri Idul Adha hukum itu padahal dia nak korban ya kung kawaryalata minimal bekili masih susiwani lo doangan sebab magai ya tu tahu mati iwe dia na para luar amparang agami pale pak doangan mani namun tak bawa ngago kutu pakai buruk itu na pakai ya tu biasa tu ke toko mati ambuk na papelu surya mapamule nasa pak ustaz piturato lina pelu surya latu 25 pelu surya ambuk kuturiru na iso inawan di jumana bawasi pelu surya ambuk na tasipa lo koki buruk ina den kasih pak kampi sapingin malay dina latu pak kampi sapingin mani malay latu me itu pelu surya alina melo ya pelu surya asumbang ko masigi atas nama almarhum ayah saya waktu pausi pau banyara na soko bolo den latu ya tu pak aga pe latu pak doangan ngemi makanjak me ko pur mak baca poe manan re soko bolong na pau banyara tan makanjak tur macen ni jawana poe mak lupa bacang ngemi tu den latu ya tu pak aku perlu aja na tole poe imang ini nak bacangi doa dia bisa ngemelo doangnya apa ustaz dia bisa bahasa Arab bahasa Indonesia nih weh itu banjat pak ustaz nah bicara ini paling nak terima mana moji Allah Taala nah sana moji bicara rugi pak ustaz tidak bisa bicara rugi mah melo doang ada ku aja nak melo doang baca bani Fatihah nah kadang moji Fatihah pak ustaz itu bisa nih ada kemana di bisa Fatihah masam pajamok nih nah so masam pajang pak ustaz dia nasi bisa bahasa Fatihah ya akan boleh baca aku boleh mau apa lah nak ada alhamdulillah aja nambah canggih pati aku macam alhamdulillah aja nah kumiti di maring ngerako ngerang telai wariana dek cukup agak seneng iku milu tamar ramalang asau repo imang weh kenapa tuh poe mana puluh igana tuh beli bacang mapa mulai tati sepuluh lele nadapi milu matarawi tau telipungi poe mau poe mang kinruki buku kaji darah emak baca-bacaan ya baca wiri petau ada anak temilo baca dua jipo imangnya ada anak tarni bu haji tulis semua tuh li supo imak pulih galungi tati 10 ya nah alani bu imak jasad itu jasad na bu imak mege kanton kantor yolo anda dua katuk benerin nah le sepeda na bu imak na roda na tupu angin deke kaduh mata lepung ibu aji kinro ni puak imang nak kada jokan aji ibu aji tajan ni dia nama teru purana mata lipusi puak imang merakunan rewe angkan nak belum mandri merakunan rewe meliwasa dia penepure baca sama cawe na bu aji ma cawe lada di puak imang kabin 20 meter nak talipung isi ada kinro ni puak imang nak kadang-kadang aku solongang mana kok kesolongannya poe man nah iku atur mata lipung sapi dari kat bero dah li semua pesil lipu imang li semua pesil latu si mak baca na cala si puak imang latu namu puak imang nak ada puak imang ke talu baki mak jiji wariala ye duai baca doa selamat ya kada baca nih buah jelas baca nih mak baca nama puak imang tak dengi dupai lupa makai de gaga
terpas sebala penne besi napa naturi ulilasi sajan rako napa naguguri gola kasi sere tiri mata anda puai man kadai puai mana cala kai tahu purai baca doa warialai ada anak ko pakai baju nak itu baca salamai lekti si puai malokor nagat tas sidupana na terus gola kasi saris tiri-tiri mata anda puai materi puai man maka dari puai balapuran nih alhamdulillah tumandren buat jelas jolo pulang ko pokok lala kamarae aga syukur puai bu aji nakada possible ae ta masih puai mang macio si dupae napa nih de terje puai mang masu ni puai menasa pajatongan dicapu nih melu ni mandre puai menasa cica pi puai mang nak kega si bu aji nak kadang kena sekoi sede pene pinti aga siro nasang ulo na wae kasiulo na wae jolo-jolo puai mau tambol dilase makurawi tarumpun nanti mak dumpusi terini puai mali mak baki nih ngecalana puai mak pertuni dua ko kalau bangi cenna pure mak baca puai man nak ada andre ni puai man nasa masoka macam ini agak tala puai nasa masoka cenna nasa jana petan dari puai mak yeren yang perlu lisu ni puai malo bolana na pudangi beni dan asangan nasu kumana sayasan na pulu koto baca doang nasa dewandre mandeng mondre nasa yang pasti mata segena sangat perlu lu boleh balik ke pasai merupu beni namali segena moga nasendo make gisen itu yang perlu bukan kami perjuangan nah muruci dirasang buang aku sulungangi nomor 2 dewandre nomor 3 teri kak ai cik di megal sana itu ali kembali lopo cican nana po bede nana buka cerek nagat tangi cik di bujak udara maka dema bene nak siaga makna nak ada ulo cabu 20 cabu la ilaha illallah maka de bene nak siap baki ye bapak nang baca nak ada 5 baki rik-rik saya nasang 20 sak budasa bagi 5 patah sak busi baki so lapa ke puai imang sak baraki puai imang sak baraki nanya petugas serak pak depa na mati tamame mendiranaka memang tagare ko kapapegau melu macerana tete 10 ikut lo mai lele engkau tombak yang menanasangan ke parewai lupa bawa sakuan di pada manasu bembe yang kani padahal metomi kasi terlambat agak salah no tolo tudah aku tajeng manasu na bembe abang atau terlambat si tangajang kasi mati ada na andre mo yulir ngi maka tengah kalingai tumario lolo dupaki abang atau terlambat andre mo yulir ngi di panatama tu di petugas sinamate petugas serak taman di neraka iya sini masalah lebih sebab waktu ibu insyaallah ko napinrangi umur pengala taala subuh pesini sakne sambung tapareng ngaring mo kama ka nomor sekuan ni paustas apa ya tu malampe parengerang apa tak kalupang tanah pun malampe mana ngisungat ta to siruntu mata ko subuh tapodamu aku dengan rewa kedede ni kaya anu paustas baca mu tu Fatihah iya yang dengan ko subuh bacangi Fatihah iya jadi si kira-kira sekuni mamuari pengelatalan pinraki sunga nato pada siruntu mati kusuwi pa insyaallah akhirul kalam minallahil musta'an wa ilaikal wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.